achen emo akwaba ene ya wada yaw ene yada nti eba ne si ya the yaw and the yaws yema munyina achen emo makwaba sompa na atena sei dwumade ne Ghana today enya duru so a sade Ghana te ne enkomo ahodo a ekoso de asisie ne ebi kana wono mo chiachia ne pa no eno ne yetena se a na fe ye de soma eye papa no e de asomo atenetene nimu eno nti ne ye ka che say we didn't come to compete, we came to complete eye sempre kura anopei entaso nko nante na me ka kire wo se hunu de wo obamu na fe ye ho adwuma ma no esanse mofra no eye achede nso de ba wo nsam a sabi mamma mebu abamu mese wo nema na emom ede anije bi ene brewo enti ene ma kwada na nya kwada abone mawo na emom ne bone ne so no ma papa bi mfiri mumra ya mo achi ya mo akwaba ne ya se wo se dwumadie no enya pese menkomeyo eye kabi na menkabi enti anopa ensam a ye de betudwa enkrata no mu de trending stories no wonso wo ho kwan se wo kan wo de wadwempo na emom ma emfa nkrata mu nsam a ye de aba ene ye trending stories no ho enkwatwetwe wura ma meka de ye we ho abusua hye no nso de bia meka che wasa adwenkyere ayese hwene wo bia de fatananim nanso ye beka hwe ne hwene na de edi akire ba no eye akatua papa ya eso aye kanfo gongro ana konkron na mom se de edi akire ba no anya kanfo na eye atemu a sabi yenya ka boti wani mbesesa enti apam dada ne meni triple A mine eleja abobare se ateka sompa kunafo achede ena nyame nko na menam eba mremu a me secured esquire wa ha afi obrempon nana de aka wono ade besoso grandmaster watena se deda ene ntakra che no nso wahye enya ba ne saade a na abusua eye wunti ne yatena se na monji ahoma no to 0260 19 60 64 0260 19 60 65 eno ye bra ye bi atum sefo adwenkyere bra wo ba wosima ba akon enti wo de be ye nche a woni be ba ho so na wosima na so ne wo asama ye so ka no watwa so tia enti be bo wo nsam wie na wosima ne bika na wo de wo nche a no ato aso na moma ehonte na se wonam na ye kan ye tie wonka e wo sompa wonkomo no dodo na dibi na edinkuranshe aba na moma nkoye de ede wo hawo ebebre yen abusu afa mo aba ya eja yes on na mabobo ano boko de ya e kam nyame adom da basa ya adom ase tie banku ba nyame no o wase wo ma bibi ni a wo ma de enchen enti so wonyane won ntam nso a na kyese de da woni mu dɔɔso nokore enti anopai wose yemfa sompa no mesom yaba se na yaba yaba ya no aduane so sha manfo buto nokore nokore ya no aduane sha manfo to ye adwuma no na ye tuawo ka to bi amfa nse ne tim se na wasodi na no aduane hye buto hye obi botom nye krono kwan so nye wudie ni apobo kwan so yes Iwo mse wo ye adwuma no eso akatua beba nipa wo ye adwuma na mano no enti mfa nsa nso demiri famu la bi sode hit the ground running wonderful and sankrata no wo monim egu ha se chapo apam yes madam unim se wo ka call yi hu asemi wo fra be kan wasem na wo wi na osima ni bika your listeners here be a very strategic and no am inside the one mo ye na am say back say hey ya mami akosu ya go yes sompa for the ya boma baso sompa for the mo ya de ka so mami ntware kasa mo de mo ya de o yetimi frɛ baabi je say yes o bo bi dia na yi wa free so ba sompa for the munya botre maye na we oka we ya obedi yin na we di ka dondo ala pa wow
Memo ya no wabo ni ntiem. Because bu ho bu ba o de ye ntia kwa che se obewie no. Na time ne ko. Ebre so ne ye di adwuma. Etu kan ba. Kai me se na no kolo no a wo de be kana sem no. Na no kolo no a wo de be chia obi. Ene ansa na wo be chia obi no. Se entesubo ni gina wonu mu a. Ye chia kra ntimi enye so. Wache obi good morning. Na no ma ye ma. Ma ye hu se. Okay. Good morning or good morning bibia boko. Aha. Say ne say Esquire. Yeah. And then I hope say a G take for momo de name enko sa. Wo ba ho ka ye bro. O de no ye bo adwo asare no bia. Esquire na idea Esquire na be say. O mo G take tata. O mo kan de no de di kan. O mo de di kan. Ye de je se nya da chiri. Ai. Na still ye ko ho. Ai ye ko fa. Enti anopay Pepsodent charcoal toothpaste. Ene ne heba no ma ena apono so na adwo atu yemfo bi se Pepsodent no se openiye pa anadwo awokoda no fa heba ne twu. Oh yes. Na aduro na ewo mu no nkoye wo se no ho adwuma enkotu proye no kankan no enumuka no anka de ba de ma sabi o tete anu so a wano ntotoro no ade cha se wadi koko asemu wei ade nchi Is there obi adu mo ato on fan che na so ye obi ho aduro mo ye odokotem oh yeah it uhia Pepsodent charcoal sir Dr. Blessed Foster that woman no correct it me practice it ni kagra yeah health practitioners enti anopai no ye ka kire say aduro ne ye krope Pepsodent charcoal NFA Pepsodent heba enti ade a chi anopa no na de charcoal no achiu se o de dey charcoal erade Pepsodent tomo ofa tomo mai o si Pepsodent de o mo de bi afra choko Pepsodent dey charcoal na person kan dey enti anopa uhia bi ana anopa wonu mutu isku ene enwa we ena foto no o se ya me dey yes o se domination o se de osun takra twa enya asam ketwa o se ejire no ton wade wa wo ejire no na se ho san pae a de ba no apam kra so wo bi ya de ba no enti anopai ba mesta me you ka ho na every smile matters sadi obrempon sre wo sre ane sede na sa kosu enhira sre no eno kire sesen na afintira enti Pepsodent ne yesa adwuma no na anopai ni nyina echi no mekoso a kanfo ama se watwu osia wie na still wonu munya ode no e kire se wo yade wonte apo malaria no nso no etime de honam ya abade echi asa yabo enso na bia wunya adwuma bia obi se ni fifo de ne ye bra yetuye wate ase enti wo tira nya yie na obi nya daje dodo kakra bi se honhom ye sei obedi akire abusunya duro ne ye baako time heba mixture capital TIM yi eno ano no na ne HH no de ka ho de a eye wo na wasan to afa ho enti yade bia ebeba no enti me mma wo ntoma dan mu anopai Dr. Tafiri Jase ewo ba bia ene ntepe bito na de enti ana anopai choko no na abama no na o kan choko ai ya meka bidie kura na mebeka choko no abusia promasi dofo wo mo ye adwuma pa na wadwene obi a ho wo mo na adwene nkwada ne da ache ho nti wo mo ye Yonvita baaye no na sa Yonvita yi se ohwe Syria no se ye mmode na aburudie ana ba kono wo mo ka na atena ko de hia de ma asatete ma akura no a wota flat ne to woni beba ho so no wo wadi awie no eno ye de hia eno ye 16 essential vitamins na ewom no ene de sa de ne ba zinc ne ayo ne calcium no eno na de ba on say ye wo mode ne ye wo aburo na fe ye wo wheat no no na adwa favorite na aboso yeah wheat no so bemponi yeah wheat ne de kama pa ana wheat no so bibi wo ho sa akoda no taye no ma no a kata nche no se tiade no enta ma no so enti romasi dofo aduane de
enso ye aduro nti anopai ma aba wonni bi na momo ma amene de ye di haji ade no ne special food local abete banku mo amo saa na mpesie ana dokono josofo dokuni pepe na uwi anom nsu nom kasa ene ne ensu papa no anopai wo mo ne kuta yemu a uduru 90.7 okay nkransa enkrata mu nsem no wo mo bi mu a wo mo fa ma afoforo hunu de ekoso anopai uduru 106.1 Techiman bono Easter hinkura so for mami otutu atu brother afere pomo okay oh anopai say na da je ne poso se kwakubu aten wo wi a wo pemfo no wo mu yem hye wo mo say pemfo ban a nti e kire no mu sasan odwan pemfo nti adopai wo mo bi ato na ma mansan efa eba na saa de a ene ne life e wo sompa do man so oh okay 101.3 1.3 okay 0.1 ne takwa ana 103.3 ne takra de sir baby a wa hina champion wo no eno ye sompa 101.1 very good ene takwa no takwa wa hina champion bia obi a ye chia enim se we ya machia no we de be fa Facebook no set bia ono wo hosokra deda enti anopa me kura daily graphic no ewi a me kwa afrefo no ho na fe matie de wo bia nso wanwena to ho anopa ye ho tie no na die ne kura mo na fe yanka jangum ejame wo Daily Democrat ha Daily Post nso post ewi a Chronicle nso de a Chronicle nsem a Chronicle nsem no nyina kama ewa ha ena the Ghanaian Times so yes Ghana for me no ena Daily Guide guide ewa ha nsi mo enti eno na Professor Kwamla Abuchi beka se vamijo Zovamijo vamijo se akode die mu ebusiafo ye boira enkrata no emu na the Ghanaian Times ena me de hyase okokrata fa etoso miense no arekosem ya yete ye ekuade bi na yetuntumu na ekuade bi ayareho ewo maimu se mabunu ya fei ena wo motototo abrabo na hwe baby ye de wo mo bekwa koduro mi ko pa adwuma aye ma apply se yemra na yenso hwehwe mi nipadua no mi se bibia ye okay a ne nko wiase na enipa ensia ato ananom ewo ensie do ni nyina eye military recruitment a na ekoso ewo Elwak Sports Stadium no so be dane Black Wednesday na wenum de na Wednesday wo hu helicopter crash na ukuada eti na akwakoya de asamaba o akwakoya rehosem pa nso eduru ya wada ya ma ya ono ya mampani eni mpinifo ahudu bi wo moko 37 military hospital ho wo mo a wo mu di omuti ye a wo survive ye no wo ko hwe wo mo kama ye ho nyi so eda hanum say na apam very serious issue very serious issue say yetimi ye recruitment many pensia efri mu ade bi a wodwene ho a won hyeda NTS say baby adrui enti yentumi nyesa recruitment in batches and they say bia say bosome miensa kra na edi besi wa yensa sientem bosome miensa kra na edi besi ho ena ye beko no in small batches a eni edi be wia. What is stopping us from doing that? As on mine, what is stopping us from doing that? Debbie, I feel ye foul mo. So see a be foul. Say yem foul. Kura wunya huni ye. Enti boa no wo makoboa wo ma no ho na ye body scanning na sefo no cry say be foul say fa wonim. Enti body ni na say so ya wo ma ne ahoden titigu ya na. And also another conversation at every mobile, but no de a secondary. Okay. A secondary said ye nani pamo abwa person. And nema ena we no a stampede entity. Ye obi a priest will be room. Uhu videos ni bia. Elwak a soro ni say no. Na man for a huri simu.
enti no stampede ne sie bi a obi apia obi anaso obi mpa obi eti obi mpa boaso ana bibi na obi atofo obi ahwease ne yetietia no so nti wo ma yetietia wo mo so no ena ebi antimi anya kwan na so because wo da from ho no time ben na o kika mukura obi besen obi amfiu enti mu amo kase obi atofom na nipa ne ni capacity a ode ko mepa ocho nya sa na tie enya sa na tie nipa ne teta so nti ye pia na ahwease e den so obesode eja ye ni Ghana ha I forgotten which country exactly I know so demonstration ana manfo ye who stampede ma sojafoɔ ne policefoɔ na guide ewie no soja ni so ani police ni no ɔno so ne kapa train ya wie ayesi ɔno nko crowd control ɔno afam awu no ɔno so capacity so soja ni na ɔhyɛ uniform wakapa ya Ghana fo nti du ba bia hyew no ka ho ya bɔ ape so hyew no home no kra wo home no wonya oxygen ko ebanisa carbon dioxide no kwa ajo ha ba bia yete efie say wo especially one kan ha sani enkran ha so congested heat one kan say ba bia okay na ye bedum light be 4 hours na najo entontom so wabonten na wo hye dem na hade ohomete mo okay odi enkan kwa achie memese me ye nipa bi a enkran ko eye me ya pa I mean Accra Central Business District me ko ho eye me ya de kire say on a normal day komakola correct kwa gbogbulu shi odi e ko fa ho kakra say bia wo wura market ni makoto bibi yes kwan kura wo fa wura mu no oba bedu fie no ye so exhausted ase ya bro na we nti ya mo me nya sensitive kakra nti e ho asama no pay krata e di bia ba ebusuan nkafra wo mo hwere wo mo nkwa no nyamefo mo kransie yi ebusuan enemenam TikTok na man no ho na wo mo ebepe ho bambo nti wo no ma afiri mu no nyamempe sradom no bi wo na bofo no ma wo enra Reverend Intim for your cancer be denti na wo se obi hwere ne nkwa in the quest to serve the nation obesoman no dentia eno na do e kan dentia ntimi nya continuous ayi ayi speaker I say Chronicle speaker say recruitment into Ghana Armed Forces must be a continuous process ye twan afi ne aye baako esa ye ntoatoa so ni di so enne ye twan afi mu nyina ne aye baako enti baako no wo mu nyina be ka aba ne mom se busu bia ye bibia busu mi ense bia ye bia sani adwo aka ye se o de ye chiche mu mpo in batches ne ye se de busu mi ensa e na ye recruitment a ye be hu we bi sometimes you can ye hu ne ye jai obi betena ba bi akasa kwara ni mu ade but mpanimfo na amuwa mu se nokre ebreni na nso ya emo no ye se lady ba kwara de o teacher ni wo kire na ade kama or trendy pa uko TikTok you see a friend of Matilda or trendy pa Madam Martin or trendy pa you see or chradie everything was going on fine just say soja adwuma na ya dia ewonimu fitete na nije ho de bia wo kan ho asem nti we ne ba yesa no si wo ene obesere kwan na waba ababeye ene se wo ba ya once anko bi mu no Madam Martin ka ba kono ho se me wie school na me nyanya adwuma me pa de kire bi a kire na me nyanya adwuma papa bi kafra madam nyama fa kire na de na se ha no de aba nipa be 350 ene ya kire wo mu eye policefo ne asrafo wo mu super wo mu koyeye ewo asantemantam ne mia yahodo bi ebi koso wo hwidie mu soup nkwan ba cho sa na ye ka no ye fa ni soup ye spell no SWOOP ba ye bo W ne ma ye nka ni soup okay ye fa ni soup okay I say was spelling knife ye nka ke knife okay enti say dwumadie na wo mko ani nyina afa 9 mosofo a ye koburu bie eto hye bi so ewo hwidie mu no okay enti we ya wo mko ye ebi koso ewo chechebre dadwene nhyiaye so
ene mpotem ahodo bebre nko wiase nipa 350 ne eche wo mo wow enti wo mo na wo mugugugugu heyi anope krata e de biaba na Tamale Technical University wo ma ya asabia hefrafo akotum Health Facilities Regulatory Agency wo mo akotum wo mo se video bi beto wo manim ya video no na ayasabia pa na ohwese de ho aye sabia ho fin ensa ya sabia na enema huduo bi nso a enkoye yese wo mo license kura ewu enti na esese wo mo kotum kopim se wo mo behwe edi ho dwuma ansa na wo mo atimi atoa wo madwuma so na ukọ kratafa eto so enan a enipa binom de chese wo ma adwene se asumdue adi asumdue die wo mo mpebi na hwan asem na make me pacho minority leader asem na make Osahene Osahene Alexander Afejo Markin there na why you know people know him to be controversial yeah and I think say all the time no etoda na honorable pese wo ye niema bi na asesa controversial tag na ye de abata ne ho no so na woginem or justify yes ECOWAS parliament delegation ye yi wa firi mu enti se nhyiamudie bi koso e ba ne sen ena papa etimi kopie mu wodwumadie no ase kotena mu register abia wante se yi na firi mu ebia onim officially make also delegation no won ka ho ebia no no ya communicate ena majority leader Mahama Yarega petition speaker said the aye ne de es wo mutimi ho papa no eba privileges committee nanim san say de wo ye no e ha dwene nti ayesene ebia sompa somawo kofa program esumesi na wakodu na ye wo rapper wako ya yasoma ne se wono na wonkosi adwuko na obi akotire ni atro sompa so ho international no pepe example na just say good example no wasite no nti eba ne sai unhu se wo pam no unhu se wo na yesoma no wo san wo wakofa make wakotena program na sia fa story na wie atwa ho report o e de ko afei sole no ye ko hwe ne ya hwa akono obi di hwe ho preposition for ni bia ebi na Alexander Afejo Markin why no le ya wada ene ya nto ya wada gumi ezuma ya ama o ma sase ebobo pono num we enche ye bi ama mo enti majority leader Mahama Yarega wadwa lai pa wosesa de na Osahene ye no enye eso mutimi calling to order nkoko nkete enra yakopa ho ntoma mampanyi Mahama ena ne mfonyini edai video no kam betumi de bia to so ne ya bo cage no ena nkoko no bi na wo daily post hype but I didn't mean mystery like I didn't hear mystery Mahama said you busy fa kan nkoko nkete no kra na eti mama fancy e wo the Ghanaian Times mo Ajay yes some fa chronicle there back in kan chronicle fa babro no okay na abie Leviticus 19:18 Leviticus 19:18 Mose ngoma e so na bi nya botre beba ho nya ase ye de agro ba fie mon kontene nya sa beti kokoniwa right Mose ngoma etoso enai wo ho Leviticus no kro toso ahempo Esquire you shall not you shall not take vengeance or bear any grudge against the sons of your own people. Okay. But you shall love your neighbor as yourself. I am the Lord. Nto wire na nya won krofo ma homena sepo. Okay. Na do yonko sa wo ho. Me ne awurade. Mose homa etoso mi. Adwa bia mebusem no to aso. Mebusem. Proverbs chapter 26. Eno ye Mose homa etoso mi ensa no le mo
Into Proverbs 26 verse number 4 and 5. Apamu we are no asan be Proverbs 18:6. Hey. Chronicle we go. Chronicle we go. Me kan me busem no. Emua okwasea na jimisem so. Na won so wanye se wo no. Very good. Verse 5. Verse 5 no. Bua okwasea na jimisem so. Okay. Na wanye nani so nyansafo. Epiao. Eja Proverbs 18:6 no fa wo so. No de. Eja kan what's it? Okwasea no man tokwaba. Na nafono frefra asotro. Na man for Enti Daily Graphic. La mama go be fadum. Unwe ho. Ni ye. Okwasea no man tokwaba. Na funo ho. Efre sotro. Ti na man for beje sotro. Nyame who born dog? Who born dog? Dog na na born dog. Nyame ne make who born dog? Hey. Ne chronicle ne mi abre. What? Oh, ni enti amafo. Mema man ne gina ho no. Sa you say 350. Or say 1050. Hey. Wow. Sa fi wo ni enti amafo aso mo je sotro no. First no, ebra wo mo sha ase mfiti ase no mo bom na mo sofo. Na police post for ho so mo call ho no. Ho no mo apply Proverbs 26:4 no. Mo apply. Into mo amu akwasea. E wona jimisem. Na wo manye se wo mo. Into mo call mo anim verse 5 na no na so mo bua akwasea. E wona jimisem so no wanyina ni so nyansani. Into mo bua awom. Omo bua awom wie ye no. Eno mo di Proverbs 18:6 ne be wo so. Sompa FM. Okwasea no man to kwaba na afno frefra. Ti na no amanfo gibi gu wo. Sabe wo me bia quotation ni nyina. Enti we ya o ma chi o mo awie nipa 1050 o ma chi o ma awie. E ho na afi wo say you shall not take vengeance. Wa jaji kakra gu ho awie. We take vengeance. Sentina nyame asem se Bible ye nyame asem ye krantie no fani. E dwa benkum no atwa nifa. Ye wo bra ye bua kwasea. E wo na jimisem. No anya se onyansa. Ene ye wo bre nso a. Ye mu yo kwasea. Jano no mfa no. Ansa asantefo abebu in fact akamfo abebu nguma no. Etire aduonu nan enyimu mienu no. O se ubeku otro mo no adware sasaduro de. Ene nka ma ne de. Ma ne fa ne mrante se mu ni ahensem won kwa ya ase. Hey. Wahu. Enti enra. Asem isi wo ewaki. Mampani kwa enu adwa. Ho no senka na nya se kwa mahama. No nya se ye yi pa nkwahwe obi aso. So bi be pa adwuma wonim se adwuma nkro obenya. Na wabewu. Ubekom ubekom kura wo mukura ya fo mo dada. Wo mo ye be fo mo ya fo mo awie. Wa won ti ase. Ya fo mo awie. We mu omo de ayese no. We mu ye wo mo a yes amasafo na be kwase akoye. Officer for no omo de. Omo training. Nipa no kura wada. Omo de recruit for no. Omo de certificate profession. Say be a nursing, doctorate for no PhD for omo de call ye no. Omo apply. Omo training omo asha mo training as you. Enti mole uko bere ho keke. Enti enra joint military police ejade nyabotre aka kransa tam no nyabotre tam no nyabotre joint military police rai adwa kan soup no omokoye ye no say o kan soup na ha ma ko ka sa police for soldier omokoye ye no na nye Kenya ase ne wan de ne nko a o police post wo ne ho nyina ka na 1050 no but any answer numbers no because he de ne ye 191 okay Chronicle. He did 191 na we 315 two kabo mukura na and number 500 hold on. During the multiple soup in which a contingent of about 2,000 men and women drawn from police and armed forces backed by 2 Black Maria trucks 1,050 suspects were around. Track the Abronya for bank. And 1,050 suspects. No. You do mu kugu fa kwana. What the? Oh, so who do do Bema camp? We benya guard room. Oh, guard room there. We benya a space grab. Sompa FM. Na hu kan ya no. Na wa be free we be pie biem no. Na nyame aka ho.
But yen can fan to say apam. Yes, madam. Krum hano, I think it's high time maybe jai sebi Maimu in semu in krasenia money like yeah Ajwaka. Yes obi. Edi obi ewu. Yen ka se ade na nipa na ye ne eye. Police fo akɔchi nipa no. Yeah. Ede na kɔ wo makachi. E ma mra na ekoye. Investigation say koso. Residents say. Wonyini mayenkunu. Who are you? Say. Na me ken. Ya say police station ho. Ashi police car. Ashi police car. Hey. Ah, there be na adwene no way. Ya police fo ne kura chese nkia burubi. Aye. Na no ni na police ni oba na wo police post. Man for kwache ne bo. Because you could free suspect. Obrempong. Adwoa. Say ade we nso Ghana for mfanto wontiri mo pa. Say yes say de yemo no no. Yensumu no. Aba nipa yemfa yensa nka no. Emfa ho ne emfonso mpo de ayewo. Yemfa yensa nka no. Enti mpanimfo bu be se henkokora na yebo ne fa yehu. Efe ehudie. Enye hembabunu. Ai. Enti na no no omunim so omakeka na imosofo afọ mo. Ene na o makoto. Na kotra kwawi ne makwa ma esei. Ne bia na wo ne betim fifiri. Yeah. Na kofa beka. Esan sa wo ye hwe wa bati a wonso betimi ayo. Betimi aye bi. Ni yetimi ebetweja. E the two police station mu. Wo ahoden bia. Nyansa mu no. Fa defend oman no. Mo. Obrafo kan asem bi. Wa hoden aba akopɛ akura bi ase na kodo. Se moral aba. Ai moral. Moral. Yeah, live for Facebook, YouTube no so. BITMISE de ne number bia. Se talk no so ye ho. Ye ho. SOMPA 106.5 FM Accra. Fantastic. Yeah, now do adventure number. What we chronicle? Enti chronicle ni ode aba no 1050. Both areas omo call ye ni nyina okay kambo mo 1050. Omo pra mu no. Okay. 1050. Na no video na ye o nipa sura sempa asemu. Afi na hwa sense mampo. Asensa mampo mu a. Unhu se obi kura na mabontin o. Next time. On a normal day. The picture chronicle de buy Soldier for na agi kru na boss. Yeah. 2,000 armed policemen and women. Nipa no ati ahojo a ompe. Jisu okotinate metim. Esa makom kra ye ma fira kwose ye betimtim mu saa. Obekom kra wianfo bi a wono o chese. On the lead delegation. I speak am for need ha. O say ye fa nkoda amamakwa Ghana Armed Forces mu. Maye mano nye say afe ni aye recruitment baako. Ye nya no say continuous process. Senior enkoda yi be ko suku na ye continuous process. Okwa first time ayejo. Second time ayejo. Third time ayejo. Third time no yiro ho kra. Yiro ho a ye timi register okra afra. Adentina ye kwakọbọ man ho ban dia. Ye see the whole year ni aye no one. Na nkoda wie suku titifie ye kopa adwuma ya na ewu enam akire. Enam ampani ma ha manfoni da ha ya. Uhwe ni mfoni a one brigadier ejina ha ya tim se wadwa pa wa pilot. Nkoda yi wo mo ye Ghana daachi bi amampani ba ko wo mu na wokọ no. Nokre. Enti wadwa pa e wa ha se enti wo de ho mfoni aba ha se wa chese sa de we de ma mo ma bi nsi biem. Akokọ ketenkete nsam no. Ebi wa ha wa chese say the poultry for no we ye major boost pa e de ma won. Eno na samufo e de awie wa ha say our tragedy and the unemployment time bomb. Hey, so interpreter wa hanso as wa ye din. O say our tragedy and the unemployment time bomb. And the headline semufo de ba ye wo chronicle mu no. Na che say adwuma ye ni ho nti. Enu nti anu asem na akosi o work no. Na nka hwe nipa dodo e ko che work. Wo mo ko Sunyankro Nation Park, wo mo ko Jendu Park, wo mo ko de ne cry bi ko so wo other regions. Mpacho wo de to answer. Military enlistment in Accra on hold. 6 die. 5 in critical condition. Okay. 5 injured in Kumasi. Ayo. Nyankra nko a. Kumasi enumprai. And now to your Pambo report no. I say Sunyane de no. Yeah. Wo mo ekoye no. Binumu na high on mattress. Baby had beto ada de esuma brewa. Mattress na de high on 50 Ghana. For the night. Ow.
50 Ghana cedis. Say no nye military for na dey high. Omo de nipa ode ma omo de omo so mu ntimi nka. 50 Ghana cedis. Bi so adwuma pai. Enura se takura de yesi nsuo to eto ye na emu frama. Na amanfo ginemu. Ade. I know just why 2 million jobs na 1.5 million jobs no. Paper so. Former national service boss. Yes. The bail condition vary from minimum from 800 million to 623 million Ghana cedis. I give to your worry. No. Abai, I was so ye bold. Now we declare the position. Our helicopter crash report na ho. One day can say, "Intim for you." We nyan declare the stand. Say report no dey aba. Wa be kan akire ye. Ugina ne sen. Intim for you can say. Government must boldly declare position on helicopter crash. Na honorable air can say. Aban ma ye hu say wo mo beto, wo be sesan ye fleet no of yina na say wo mo sesan asa. Eno na machiri mu. Ana no. Ya na ba el return wa. Ebe ko parliament. So am dey ayamanyosem. Wo mbe bobu. Am dey ayamanyosem. Eja koi. Ene ensam no anso daily graphic de no aba. Afenko ho nketenkete amampanin pa hontema no. Eno nso aba nti se de chronicle ka se work we no time bomb no. Adwuma apie. Ho nketenkete no adwuma bi a wo ye wo de bi ka ho a eno nso ye adwuma kase wo ne beba ho so na abustu anopay eno nso da ha. Na lithium na ye nso ye ntira ye oman ye betu bie no ana ye gusu tuompo no. Ho agreement no omo de ko parliament. Nenso donkuma na se enya dia wo mo ebetena se kura no wo mo tie bie anopay krata no wo twade aba we ye daily graphic na sa lithium ne nkom we de adwo aye nko aye me ensan ena no na mehwe afanyoma akin wo parliament wo o se bill ehu we no amde baaye nwanam ne di kamba kaneno di kamba ye no eno na we mu so afa back door e de aba okay omo ansesan hwe baby omo sesan na ye royalties na beko ahemfo ne ho no e no omo chemba miensa e de ba ko pe e ko ba ahemfo no e de ti no omo so omo ntenam no yo krom ha nto krata fa to so du miensa anope e wo ho na budget presentation na won chese covid-19 levy no se de baby aduru no eja yetu ya che aduru bunu munti o mo pia ne ti kwa manako enti eno nso eda ha enti covid-19 levy to go ko sa unim Gabon mampene ba ko na Ali Bongo yes ne yire ne ba no make say court si wo mun ko twam finshi adu no wo prison no pay krata na twa ba na nsu ni nyina no ntansa ye de bo wo mo no wo mo so wo mo nyintum wo mu se ya amanyo semu tan na ye de tan wo mo na nso court de anya hye onya kan so pe abeye mra se tie bia prison fo ye twan wo mo nti anopai ne de ene no na ni nyina echi no Nigeria asemi UK ene America wono maka ho asem na tie se di wosi kan ye asem foforo kura na atwe ne ti ene se Nigeria muslimi fo no eto hye Christo fo so Trump buofu no tie we ye Nigeria comma US UK probe $235 million cocaine seizure at Lagos port. Nti ho asem no na sadie mu nsem tie no sompa na aka wo de mo afidie ne na haya na yebebo mu nsem na fe ye de amawo na ebi wo hobio ana ye nkofa wo one story e wo daily guide mu wo mu gina so na drama bia ahyase unfold wo man mu no ye aye bibi sisi no ne twapia akan drama ana say English drama no ne de eda obia no a wo kan nyina no fa Samuel Abuaje the late ye kane nadmu wo mo penyini kwantrefo abedi etwe ya wo no so no wo kan plane crash helicopter crash na ne hu kani ya efe no Abigail Salami ena abeto dwase do wa bridge ababa no wo mo baba ya wedding fishia miensa 3 years ese ebusua no request DNA test e di a free
honum na the lady in question no was say one penny emma DNA no womonye na eye Obuasi district court na obusuano di issue ni koye ni enti ema obusuano kura di issue ni koye se ne di kan na womo request DNA said ye be ye betimi ehunu ampamo se bodies no they were bent beyond recognition ya aha enti ne di kan ye se ye be hunu ampampa se ne ben edi akra ne edi ne ko hese ne papa ni ya na ne papa o di kan DNA no mo koye ye no test no say akra no o mo twene de a ye be hu say bodies na wo body bags no we na ye Samuel Abuaji edi eni eno ye di kan okay the tosumienu yes right after omo ye burial no na ne yere no eba abusuane ho say wo process divorce ne ntem na we ye daily guide report on pato wo ma cheche munti no enye mitirimu na mebo na meka oyire ne be ka kire abusuafo ne say wo fast track divorce process no between oni ni kunu no na abusuane say ekwanya lady ne fa so ede asam ne ba wo mu say one is too early for bibi etesa ene ekwanya wode ba so ayete say emabusuano no ne be ma ni jaida dansa na incident ni si ana baby okay emabusuano suspect bibi say foul play wom edien na be ma obi asabe ni kunewu ekwanya ni kunu fa so wu ye kura ya kuneni na yesie no na afi na ebi a afi kura mai debi na watutuntuma afiri ne ti na oyire say munye awarejaye process ne ntemtem na minya me ho enti eno ne ma etwetwen aso kakra ema abusuan so se ne yatintontan wo mbehwe na wo ma yesade na fei fa akoda ne bra na yenye test no so ne yenhunu a wo se wo mfa akoda ne mma sesi ano Abigail no ene akoda no akobo mu ho adwa wo baabi ya wo munya emmaaye enti amankomo no akwakoye bebre de di wo biem no say the lady has taken the issue to court say court non stop here busuana say wo request DNA test no enti ehun nsem no akwakoye bebre obi a kire na dwene na no me ready professional be account e wo Facebook me re feeding no no say sa DNA na ye ka ho asem e possible say me eni mi kunu amete na ya wo ye ba ye betimi akoye DNA akoda ne DNA ne mfa me de mfa me kunu de eye possible because esi an sebe enye enamu nku a direct sexual contacts eni yetimi de ewo ba ene ye betimi awo ba ewo akwan hodo bebre so ya bi akra no okunu no na oyire ne tiase wonnim kwan omofa so a wo munya aba no sesi aso sebe yesi efunu wodi fo ana wodi bem wodi fo aha woni ho na yakobisa ne bibi enti eno yade bi ye possible ena eye a competent court of jurisdiction bi ena wo ho kwan se be request DNA test enye family no debi okay enti no account no apam akoye bubrija emre o ya ni pakro so esquire ni bia okay wow sasa ma ajo kan number bi mu da page 5 for daily post okay onu so post senra ena ho asem no ye he anra kra Ghana today so na meni akoso nhira ne ohene yire ye boso kakra bi anwuram nokre ena da obon krata no akopija ni nyina e de abeto on adwo akire mu no de meka bi kura no etse court da ho abubu ti maminya ho no nti wo so no se de ehunu no ofra obetimi e de wadwenche na so we nyina esa ya futuo oh yes ba bia o de wo poma etwetwere no hunu se ho no da ache bi asem beba ho eja daily post no ya ukọ na ya tawo du ya Asante region MPB kura asem almost nipa konso aye money din yes yi akai say yes eno me ni adanse bia yes na Ghana today ni amanfo ka na ye ka bi wo mo se be say ai mami
Abigail Salami. Abigail no. Ne Ashanti Regional NPP MPB. Ayamoni din. Ti akoda no betimi Ashanti Regional MPP ba. Ai. No answer my tea. Ba kudu wo kra no ase me ni se den ya dan se bitina se. Enti na ase my din no. Asam no wo court there. Yeah. They say that side no court there. Say you block the end no. Ma empedi and sem bia. Yeah. Mfamu die ni. Na court boto twene. Say before man ne kra no arehusemi besi no. Almost wo mususu say na issues bi na for what that bushia panyi no. Wo mususu se wono no kra na ekọ tie ho ba bi se se na issues bi wo hokra na obi anim na ewu ni ba ye chi ansa na ensem no ze ne a chese na numba bi Ejama mimie o Daily Post mu na me hwe de amanfo nso be post atoba anfo symphony da ha se na wo ko parliament o ane ono de say briefcase no onfa ayini bi ose ne de o yer Ghana made in Ghana nti ene nanim sere kama na ode abeto finance minister present 2026 budget today ai so kai Colonel Muammar al-Gaddafi ne bapani no a e friend no Hannibal Gaddafi so wa bounce back you so baby ane papa DC ye no be sha se wo koda afiase mfie du ya release no Zina Libya for nyina yi obaje na mai na hwe ni mfoni adwade hwe enye Gaddafi e photocopy dada Colonel Muammar al-Gaddafi ne banaba Hannibal wono so aba zi waba no so de ayese sompa no yabo waba ne pa bele so Daily Post new post by ma Daily Democrat so wono so ne aka na ba kwa Democrat de ba ye say 25 nabbed ya chi 25 nipa bi e wo gold board smuggling crackdown bi omoye nipa 25 ya chi won omomfo ni wa ha no honsem ne aka na de ne nyina ya boso a messages no cop 30 say Lands and Natural Resource Minister our Brazil yeah ho na no ankofo ko demonstration ango mu ko budan na to agum no ankofo say yere ji asase enti ho ana wa kan say also Langard for yes say Ghana you ready say clean Africa that's Africa's clean future no Ghana be power na bibia tumi ay fine enti we Democrat na kakra na ya fa Africa 8:30 kan na ne yasasa teacher constitution edi free we amwase o say enti baby technology edrei Ghana Armed Forces for wom timi nya proper arrangement bia ma nhihye bi ati say ne yebetena ho amasare husemi esi komo free AI wo ho a o say enchia enkoma honorable Mavis Hawakumsin ekoka GFK ena ura usu bempanhia so NPP chairman hopeful na no one hine champion edabo o say you are live loud and clear yes. E wo golden city of Takwansuayem na chese sompa 101.1 eno no ayiko team golden sompa Nana Mensa K. Wilberforce was say good morning ebusuan for fantastic program. Enkoko nketenkete ne de abatan wo na yeda mampania sepa se wede sa initiative no aba. Ko Mensa e de free pillar 2 was say oh God eden kura na ekoso iche se Ghana de bia yete arehosem was say de asie e wo work ne de ya de bi e hadwene pa enchia enkoma hajia Safia Muhammad next MPP National Women Organizer Hofu and Honorable Bright Esiofi Kumi ono nso NPP National First Vice ono so ne de ya wode ebaye eno no enti adwenchira mode mane yen e wo Facebook e bi na makenkan no me mobile number no so 0260196064 0260196065 obetimi e de wadwenchire no aba muda semu ebi kura o kan yi ogina so deda abusuan hwan na abayo so mpankana na wafri wo babia le pacho mo tete nyame hu ye mobo ye no hwan na ekasai yo na no abusa se nyini na wonso ho tesen bi na efe menua onso ho tesen na me ne hwan kura na ekasai
aka oni o mampani edia mo be ya boa me mampani ala nchen kokon ketenkete no la menso me so son papa no 106.5 yenti wa ni mo so uti outside na wa chairman wacha na di inde ne stand kore asan kritika swa the dia former MP no tutu container ni to aboban bo ite na mjira ami chairman rinjibe akuga anajo ashaman na miya ma di na chama tu so ni dishi emission open ushe atuenda ma to my Ghana no open me chichiru nukun wa e de besoa ya sojafo omo eka ho bi omo ammo ahoba onom to tuen ankoyi e fa subo no mo ya sojafo no a omo ko e di bi etino se de subo no bom because of soldier for the team say mo die discipline die mo fe ni agro mo hihye mo fe ni agro e ba ne se ni nipa bodom pim no mentimi amfa rules de amma won an hihye se nipa no an mom entity anase the session bi na mo get no putuprumu ne di petinu bufaso SOMPA no wo ke se bia mechitira e di boy soldier for no omo anom from so no kese no ye de bebom because o man nyom to tie yi ye to so ni na me gi opani excellence to ndamani ma ya wana aso kese ni posho bia wa wo show ye no o ndi so kanka na kokko de ya ba ame ni pa do no re e de bi me sa de ki ni ta so me from no bi de nyedi what ni nye na mel ye kokko no e muso na the price na ekosoro no emba from na gedi for so monteke ne ma so na ne ma ba fo obi to aso obi wo so deda odin ne bia afrefi me ya be man pa cho timpozo ni o timpozo techima iboko de aboko na monto e nyame hu ye mobo yenti wa no pay so ye de nyame ase mam champ pita ma buka ya na ma cha Dr. Mahmoud ba mi na ma cha MP garage emenu ye emreri ye nyina yankoto abaye de emano ema chobi bia nti me bisa mo sende na bia si ko na nimu nti ne se ni pe ko peso dia juma se ni pa ko talai e ko tna park so anna ko tna babi ta ma se da to wenti we de etoye e bu pa bro ti mamu enti sa o ko bi de sai babi akika o ya branch ko ko ku adia e se unsia bi nti no de uwie na e o talent no e de no akwakoye enye sa to ne be ya bia ni ni pamba babu kuota Ghana se bi ekoya ni ministre Ghana ma nemo nyina mo ma yede ye gane nso bi ye de enfu enye tam bia na torrent embe to ye kwa patun committee we ya to ye na patun committee ne be baka do ye nya de papa bia de enfu ena de si o ayi video no ko de enye because the Ghana na the amount of military soldiers police police station so the for me ko kini panatima for ye ko so the for gini pana na je san padana no emission because the whole idea nipa omuson pana so that they na so the for head efam then the ne so the for na so the for no nyam e be to for ni atete so dia ndo so the for na afuso mo ya kan yam fon tu for aban tu mani aba pambo ni ayo boni senkura enu praso to say de abono because o muna say ayedina o muna yedina say yesu from in dem to kwesi atan ko pona na yesu from ye be down no mo mako pata na de ya to show mo so a mother how much nra do mo ye no praso nti obi ya mo ye triple than that then so just me da say obi ya mo ye triple than that wouldn't be free Apam original apam de unyam ka sefle SOMPA techimai ma se ba bia apo yente wa no pay apam me tia o fa te o gache ya nyanko pon sel na etia e yuso ma me obrempo ajo so o mudu me dia mo body mate Ghana ma apam me so to da mo so sumo sentre for no asa Ghana no mo ye mama Ghana enema to sini sasain mo yam da so blam da show enura enkura ma kunsia ye ko pe duma ye mabunu wo mawu the one more kanokra no hu enkura channel ro wo so be na no asabi yi kwate to ya ko ya mfanyifo de ena ne ma ena woni yere ena hwan na mo kana hu mabbo so de wo no sabi
bolo sama so ngwa mbo nse bo ngwa to de bi mbo ma no kro no enu so bebu na jo bebu na gwa pe adwuma yi o si e be fa no ti e fa no hwe wo wu o ma mi ahwera de arawosem na me stress Ghana for say yes e pa mamu ni je papa de a MPP ni NDC enyu mo mfriwa ye be hu ni da bia say ya me na me mo bia o ni blomu mpanyimfo na atu mu di a wo mu ye nipa ba tu ya di asabi ya mo a apam ayama rawo de nyame nka mo mu nyame mo adwuma ye ne nyame toa so ye di kan mo won mo ya akone hyeden wo di ne bia o frefi hello yeah ajani mu of ankobari ya yentio boko aja na unso e yango mama divance election atran yi dabia ne dana se yenko na no president aka mu na mo bo adwuma die SOMPA ene na me fa konya so na mentia ona bo gba champon let get mon kan no me di president e ma yen amin kai incoming na ma de kan bodu en ko kra forma bre mamra antere mrebi ana keslo ono so ba ndende ina haji asafia Mohammed o ma na sima kana zan dia ubika je obo fonde na nam ko afaso me elise ma ko bida ewa ko okay na first no kwa ya salai ye kuta ba da se ni aba gina o ndende we ya jile bi phone wa kwa za so ya na ba phone na ya ka ni pa beta ya ni abie gate ni amu awurem ni akatu ye ba yo mu aduma ye be fa efa wo maka no yo mo pie ni asa ka ken ni e die awurem wo mo ya kodu ba bia na so ma bra wo mo ja kwa bia tia ni asa ko to aso na woni mi nim dia ba ya ko fa forms eno sai ko ni an fa forms ko jala no musa no ya ko fa forms ni asa ko wa kan wi dia mi tinu wa mi dia se o dia se mi tinu wa ko je fa wo mo ja wo mo sa wo mo ko ya sa dia na wo mo wu sa no ene ni pa wo mo so ana se na edenti ni ja wo ta me de je bi ko aguri wo ade ewure mu dia dia en ba dia ko zo na ko yi dem da mi tinu se bi esi pen dia the way to the first one dia ni sa fa no da some strategy for bia ya di be fa asega phone ana be dan ka ma je ni se dan go mba fa ko ayam fa me ma no na tie wo ma e be fa ya fa ma no so aka ho na wo nyira ko buma ko sala ko anko ngla mane bye bye me da se eja na odie udi ni bia o free so good morning sir Isaac Sompa Kaswa boko die ya don boko inti of Isaac opening muna ya mubo enu na ka ho ema mani ti Sompa mo jenye ya mubo ba ko ni wuti ano mun kan ko ma ye nyina ye tie Sompa ano enu ene wu kan unya ko tai ubaye empeni kwa ewu military awu ma promote awu mun emra eni no ma chese ye ewu military ni mo what do you mean that wo ko by force station if you find in a member of advice who will tell you this year the bishop was the moon the formal and Nanqualano Emra it didn't actually find in a member of advice actually wants to see anything as a million that may be a last year, 1 month February. Again this year. Next something is wanted to do. It's one more travel choir or pass and flying. Who buy what the income is one at the one about the truth or no making woman. No make I. I will answer any penny the NSA. No penny for a kitchen. Don't want to allow my papa and so shinda.
and our money papa is working there. Obedience for you, who be on can I meet him? No, near crocodile yet. And you know, no, will be trans. And then Udine bia ofrefi. Good morning. Good morning, mama. About how to say? Nyame hu ye mobo. Yo, and then every type of macon. Macon, you into free typha. Yo, Madame, you know. Open it, it's why you it's why you it's okay. And when you fool young as one more fast. So that one area that where the area that now, the answer to the one more guy, that no. Now, I'm going to be able to get one more boys company. And what I a 315 column, and I want boys company level. And then I could be not parties to get here. I say, I send me never. If you want quiet, it didn't have to be a clay. Not over a buyer, so Yakman, I can't tell them, near farmer. I said, you walk a dear Yakonomon. Never a doing a let me get the Baba to say, and for 4 years. Now they come one. Not after we will find it. Now they find it. You're not saying I'm pending for one way, my boy. And some of I am pending for. I did not a poor battle, and I don't know I am pending for. So I did not care for people. Not to be unconscious about pointing that president, pointing that minister. And the ending on TV and I won't see a year. No, yeah, Masamata. I'm not a fair, you care about my play. Let me have so I'm getting Ghana for one in days. One in Ghana for ya. You know, I will put them. It is all lovely about time on baby. Yummy and come on. Want to say one with it. M.I.N. The doctor. Amen. Marco Yame, when should I want to so? We didn't be our free. Good morning, within the Israel. Israel, or do I free? On Catamazu and you. You, the idea the moment we did some more you Christian. Oh, your horn dim power, yes, more. The radiation. I did not see a deal with the no premium. Then I used to go on Queen Ukraine, at least yet, the uncle, a son say a beer cedar. Check Kufua Bresso, a casco said you should see. And they are told that man, you may be sincere, you make sure that the big say the answer on the tree. And you papa police soldier for all 2 years. What after hey, no dear and until say, Nipaten would be kind, Nipaten would be kind, Nipaten, after Obia catcher on to Obuya and would be. And you see, and Mamma Pine because I didn't know what I said. Hey, papa, but no money to see how the dear and someone is equal, or would it be better than a politics? So, yes, so, Jello, me, Peter, your best foe, and your politics. Indeed, the other woman, Tanya, don't you see a man with you, a better than just a young boy. I'm telling you, Yago come. And your man, Twasso, would any be our free? Hello. Hello. Would any be our free? Some pan where do you? Hello. Hello. Mason. Oh, live from Kataman to market. Accra, Ghana. Let me some papa. Name and produce for course. No, the bomb about the planet. My job, we run back Kafra. Produce another a son I intra. No, Obrempong Baja, dear. Yamia, Mobo. I would have from the women. I don't go back and so. If it's young, why, too, can the mother also or Chiamo. Over Tampa company, woman of Gaza was fat. What a jack or not such a man. Or the Mukra was fat. Brachampo. I'm one echo. When we did the Brachampo, one a delegate over Pamano. Obrempong, PDCT, MP no Kata and so. Oh, the Ghana, I want to. The important for all the people. I told you,
ye ka wa samu a wo pani a wo de awo yi baba na bibia nyame akwan wo ba kan wa ka ba kata ka wa show ba ade na ku school na o ko paguma no wa fimu ka ya mo mpo so ana nyame akwan anya nyame na tete yo so jani ba bi so ka samra onu tuma din wu ya papa pa wo 37 oh ana na amount for the ni part 12 anya ni part 12 na I assist any part is the wu ka o ba kan wa an ka ya pomo e mo ni boy o ti so ka ni be ko ni ana na last one ayo mo bani ma o ka samra onu te di ni wu ya papa any akufu ado ta no ya say improvement ya bi na ya dia yen petemu na dia na yen petemu ni ba ahi na ewu o ya ni petemu ni ba ahi na ewu eni ba do so ani na mu ticho mo de ho on ti ase eni ba do so ani na onye ni group we mra da say ani ma ka hu ni na bo ma o ba ka wa nka ma ta ma mi ko mo bi wa abetem wa mo udi ni bia afrefi ana se media ni Santa Maria edi enko okay chechi mo fidi di ene de so aye shi papa wo kafra media uwa na champion na media na kia oko national organizer na odise uwa bo cheja ko ye zisia MPP party na ye na party ajise papa wi na otumia ba besuma yini na odise minia se me koma semso a said the minia or Cassius can. Just the Bia and this, you know, I in politics and I took for them and I think that's a near the and I won't go in whooping anybody don't say no. Nipa, a far woman won't move to the more by over palm woman. And I see here, I say, example of whom we are getting done no to go on the sugar and then Madu do be brisa. You wanted maybe who should go in the ball of Mampany Mama and that I will not Namso. Namikan say, who buy anybody will show you, probably you will feel. Oh, and I feel what I yeah, near can say, Mamma buy and what fun for easy. And you acquire some fashion one is a impact grey. Me won't have big on the name one. Hey, and the bomb who remember how almost pregnant woman. Oh, Lord have a beginner. Boy, Punze, Kupa, Umbrella, and EFC, now the only okay is welcome go for. Oh, and you may say, Dana for, and I'm MPP delegation, no, more Modrenian Dwapama, who work in Japan, or no, you now, Gasani, we can go so. But I Una chato, wouldn't be our free feel. Good morning, where some Papa Shmine. Okay. Me pacho enra ye mabisa po na ya ko. Na we also why no opinion. MPP bra, MPP was no more je bright. And tina obi ehu say fast for Japan. Na we are no opinion go on. Said be share atoyem tema esi. Say opinion na eye opinion na nipa no dodo ni timi ko obi sa no. Eye opinion na nipa ne ekwe opinion na nipa nso akwe opinion. Oh, if I European, and I need to go almost a demonstration for European. Hey, as a more opinion. So, we are young, we can't be a man penny whole customer. Men go for past government, we can mean, we are now the politics with the politics room. With the room, I answer back. You never park in this. Because when one will be a new home, could be my friend and mechanical kind. Because when one will be a new home, yes, we are parking this up. You will be because the be a bit of my be the politics. I pass on last night. After you be it will friend last said, you the Casano and to I could you be. So, my opinion, you put the parliament house. Say, my opinion, a cat be or dinner, I text this. They are one. I said, ya won't ba near catches and a banner a your day, and I walk said the occupy humana and name Renasso. Mammy to use in a parliament of now as I we are. Mammy made me a tears me fret, not in a bass, and I'm woman, Pinica and Encanto. What has to be your dinner, a din, or my middle class after the Buffalo kind of just your day. So a ordained name Renasso. Namin Aston is after no. Said him more parliament house swap. Who can be a better? Yeah, you need Saturn upon. What can be a better ever care? Mamma can't be a bear. With us. Mo, and oh dear, as in Petia. Ya do see, Nefe,
yɛde enwompa no atoatoa wo ɛwɔ aboboa no afrɛfoɔ yɛmamammo mo amode mo message si bae nso yɛmammo nyinaa mo na ne kurakura mu a yɛkɔ no yɛnkɔ kwa akwa abra yɛnya bibi esquire yɛkɔ one grandmaster say ene de show ni so aye jaja fire for fire anya sam ketwa because anura heat no na ano edene eto da saa ena eba no sanso na etiefo afa ne saa ede amayem ene budget be koso enti prem to bre no ye ba se de ebesifa ko bia so ye bubu no tot na ye de amatiefo Eja answer na ebe kono say you say birthday wish bi wo oh okay hey can thank ekuti anim ko no bebo happy birthday ji no so oba no wala baby abeta ho nyo say won say abna betu ade pako fidie no abna betu abna betu say betu oh eja hey Badu. Ebi kan bedu. On so stra on to bunu. Oguzu te tell. Sanse na ni wo we ahwe de kwaje craft. Oh ya ma de. Happy birthday to Princess Duncan. Nana Kuya Ahenisima the first. Oh princess picture no. Any way you are princess very good very good Frante Ankobia Hema very well who doubles as the deputy CEO of Kwa Research and Manufacturing Company Limited. Oh fantastic okay. Very Nana Akuya Ahenisima the first Princess Duncan and ewa woda am a happy birthday. Oh nyame shira no papa ya faso mpaso am a happy birthday na we no ya wo bono mra na se stingy man DJ Mose. Stingy ana stingy. Stingy ana stingy. We no dey na stingy. Oh okay. Why? Mose ni different no. Okay. Anti ya aba. Or Echa FM. Enkransa. We say na na woda ye man happy birthday. And ekure ya wudi wa woda. Oni akuku dam ne nintin na die sompa ye ma happy birthday. Odehie bi aka mu a ya makafra yakọ shede na de aka mu so nyamemfa ne kra ensi ye BITMISE mo satoni ona de ekọ pa ne nyina so a unya ye nhwe ye eja yeze na budget no baso ya no meri ya ejinam ye bekọ parliament set ye bia enti yenchie wiase na yenka nchire wiase se wo mo ntie sompa na ha na budget no ye bekenkan no nokre ene na sompa no nso trend afedia sompa no trendy o sompa is trending and trending and trending trendy pa edino ko pa enti ya declare say sompa is no more a